Nah, makiro, karena kita adalah santrinya. Makanya itu, lo masyarakat kubur, lo lalu kikong makanya ke kibur atau pandrita kuroloki syarawi. Magai, saya dapat nasihat dari zuriatnya Datuk Kalampayan di Kalimantan. Ketika dia ziarahi kemudian saya minta berkah, maka daka talinga pa disengang nasaba amalan ga atau aga. Ia merubah napodanga, maka ada ziarahi para ulama, baik dia hidup maupun meninggal. Karena boleh jadi dia salah satu di antara mereka itu ada nanti yang menarik tanganmu masuk ke dalam surga. Kan makomiro, siara ini. Cuma mega mi tahu salah siara. Lau katapu-tapu ko kibure itu salah-salangi. Datang si kemudian doakan. Mega mi makokoy mamula bimbang tahu nasaba polegan na tahu mapasalah iya polegan na biasa oleh kalbaraka kada iya jero pade kong kata lo balu iti o ko pasae na bawa iti na lo pasae tapang kata makutana kada siya gali na manuta nasa tanya je manu iti made yo nate kasi tawlet pa siya gali na manuta maka da iti mi balu tanya manu senang kasi tahu nasa siya gali na iti tay mama ko nito nasa bije iti to ngamije nasaba ta cuci ni otak na Pak telu ni nasa tau maka manang manu na iti mi je sisa na katau nomor apa maka da siya gali na iti ta maka dani 20 sabu kadani iti to kami ro ya biar salah pakita makoni he iya ro barasanji na amal kange mak baca dong na amal kange to moto tari oloro ulama kita guru ta kemu imo pa mapak guru ngiro na maka da mana cocok sisa nang kapole salah ye mu basi salah ye maka dani beje salah to ngijero ite kare na cuci metu yo tata mako mo narak bimba di sah jaban jamai salah to ngije kapang ede to na jamai itu karena mencuci otak dokter ini yen nyampai mu ba mana situ mako koy ya mewa ka tu maka je tu nase angka dalelena ulama itu ketika apapun itu pasti dia berdoa nabi tabawa waktu nalo bolani Ibnu Abbas lai palena kan nandre dena langsung mandre maka dia pedang Ibnu Abbas sapar ngan romi ka masempaja meka melodong ko itu jadi ya kok kata papalina kang andre tilo dong ni nga makiro ya pulok ko nito nang kayasa baca doa ya kan makiro tapi napasalamanang ini tetema ko koy ito ima baca dong de mana ni gagayro ito na manasaro makadapat doang tolak bala ya kan begitu kemudian ya kong ka andre na ilaw doang mo pasti ka baraka ako to makiro nito nampay taw matota dulu de na lasay man andre itu anak mundri itu menatu makukuan nama kayak gerupana lasan itu pak mapuncola ada bani bacaan biar bani bismillahirrahmanirrahim namanya rona balato bani dari itu bani sumpah dan akan rahmanirrahim jadi iya naro mapakai ngakai betul na angka hati di anan nungete iya ko melo iparimbang ite makada ko to melo mak bicara no bu aja na dalili pake melo ki makada imbang itu betul na melo ki mapakalariang magampang maka da ite gerero tau iro guruta na mancaji ulama manang ulama mancaji wali guruta kemu mancaji wali guruta ka Abdul Rahman Amodale mancaji wali guruta Mali Belawo mancaji wali guruta Saada mancaji wali na jama manang iro jamang na pasalete makukoy tapi mancaji wali iya kene anano na cecca nabita si bapong Allah taala din mungkin mancaji wali to pandit na jama manaro na yamana ro na pasalate makukoy jama-jamana Tata coba nih garek Bali ipe mang. Itu tata coba nih garek Bali. Sini nero tau mapasalah yang kagak ulama na mencejuali. Sapara nak garek. Kita nih garek. Eke kana minta curi. Na mana sati makada guru tatia kote dong angka batika jena. Iya kota wali tu tau pandrita angka tu batena. Na naita tu mate karamana guru ta kemu inge. Karamana guru ta Abdul Rahman Abodal. Kamana tu pasti mencejuali. Ya yiro na jamai. Dia na cecai pong Allah taala si nabita justru na poji mi. Apa dia na mungkin mencejuali ko na cecai. Na makiro. Jadi nanti apa ya nanti wacuri ya napa ni magampang ya ko ya curi ya roba bunang kamu dalile na makoro manasa ya ko kimatu suri mundri kaitan ai maka magi ne mujame tu maka na jame inarlong tanay ka makira wala ngisi di kisah kumaka deka dalile na saya itu sampaikan bu semua ada sanatnya cuma biasa tu lide me pak deka tahu makutanangi maka magai iya makoko apa mu mana pakutanan kinri dalasana kinri dalilena saya sampaikan itu ada sanatnya ketika Sayyidina Ali ketika Khalifah Umar itu meninggal waktu mati Khalifah Umar Sayyidina Ali itu berdoa puang talenga kasaf bukaranga pak kita bateku lawite Umar lalaki buruk nasabak magai iya Umar de pagaga tollo tanai mi di negara
Meka mitay ko mungkar nakir puli naggerak to ka. Itu Sayyidina Ali tuh. Pak Umar kan paciciran. Jadi dia minta berdoa itu. Dan itu hadis, Pak. Maka dari Sayyidina Ali bukar nga pa kita bate kumpul. Meka mitay Umar. Di meto na sa likiburu. Nasuro te ma de na pamunro lena. Munro Sayyidina Ali nasa meka mitay. Na cairito ka Umar ya malaika ay kong kada banta to ka. Ternyata watun nang kamalaika mungkar nakir makutana langsung igerak ko Umar. Lai gerak. Maka da Umar, mamu gagu kanasa, makutana. Naiya sahabat na Nabi Muhammad. Mama ko ni malaikat. Itu aja. Berarti na pinangkurang ini bita. Kira. Makanya orang masuk surga itu, Bu, bisa syafaatnya Rasulullah, bisa syafaat orang tua, penghafal Al-Quran, bisa syafaat ulama, guru-guru kita. Kan begitu. Iya ku ini bimeta masurugan na sa amala tayo makabilah. Iya to na sampaja makalas, iya to na patak kalupang. Itu kira ya to na makaya kanilau. Itu marajing. Tapi dengan syafaat to, iya narui renungan. Jadi makanya katulala syafaat. Ya kode ko nabita, kita dapat syafaat dari Al-Quran, bisa dapat syafaat dari anak, bisa dapat syafaat dari ulama. Na manasang ka bandera na mana tu tahu he. Idi guru ta kalisi den reka manasah he. Na guru ta tu pa guru ki biasa he. Ijma bali bola topi he. Kiri nga ngipate ha. Kiri nga ngipate ha tau pandrita bertawassul. Gitu. Kiri nga ngipate ha. Guru ta kay Abdul Rahman Amodali lumimang koso. Kiri nga ngipate ha. Na tau mendre na bandera na yero na sabak wali. Ulama itu ada tempatnya khusus. Itu di Rafiqil A'la itu kan tinggi sekali kedudukannya ya. Macio maniokor. Makiro. Itu penting. Jadi aku ini malah tahu mabela. Makanya doa-doa itu saya selalu bertawassul itu kalau anu. Nah sebab magi membacakan Fatihah ke ulama. Nah sebab dia karugina. Nah makiro. Karena kita adalah santrinya. Makanya itu uloy masyarakat kubur ulo lalu kikong makanya ke kibur atau pandrita kuroloki syarawi. Magai saya dapat nasihat dari zuriatnya Datuk Kalampayan di Kalimantan. Ketika ziarahi kemudian saya minta berkah. Maka daka talinga pa disengang nasaba amalan ga atau aga ia merubah na podanga maka da ziarahi para ulama baik dia hidup maupun meninggal karena boleh jadi dia salah satu di antara mereka itu ada nanti yang menarik tanganmu masuk ke dalam surga kan makomiro ziarahi cuma mega mi tahu salah siarah lau katapu-tapu ko kibure itu salah salangi datang si kemudian doakan makomiro ini penting saya wasiatkan Bu jangan hilangkan itu iya na muslima de na pahangi roi makundulada itu iya jadi memang perlu jadi aja nah macam itu nih setengah nendang kemudian saya wasiatkan itu tadi maka ada amalan toh jadi kupure masuk peja subuh kayak meru biasa baca itu angkat tu makan jatuh apalagi ku macoco nyumuru tapi aja tu lah kalau mau deje tu nak pecoh mak petu de nak kada mato amalolo na lamanang la ilaha illallah ibaca akasiratu 66 kemudian Allah ibaca 66 kemudian kada hu ia ibaca 77 jadi la ilaha illallah siratu 66 iya jadi magampang mo tu lai pacan nai bilang pila siratu cica napai tambai 2 latta napa sih tambah si 2 latta karena si pulonan nangyaro Allah. Iya. Kemudian hu itu 70. Hu tanya huwa. Hu bawami. Sebenarnya itu hu Allahu la ilaha illahu. Itu kembali. Cuma hu itu kan sikirnya ruh. Insyaallah ko ta amalkan cicammo Cicammo ya ko subuh ta amalkan ya ko tulle malai subuh magharibi makan apa tapi namo cicami. Insyaallah itu dalam keadaan husnul khatim. Iya. Bukum makanya ya. Iya. Ia nak amalkan itu insyaallah. Jadi di astinya dewa kada atau malolo atau matawa bawang istilahnya amalkan itu. Iya. Namo si kapi cicami tudang ibaca la ilaha illallah aja tapi sapisai. Jadi letu pila ilaha illallah napa kilete lako Allah. Tapi ditebalkan aja tak ada Allah tapi Allah. Itu dianukan. Allah. Kemudian hu insyaallah. Makui ya kotomak bicara magi nang kasikiri makoro. Ia ro pak berena pong Allah Ta'ala tubuh kasara, nyawa, rahasia dengan ruh. Itu pak berena pong Allah Ta'ala. Watak kalewe tu sikiri na la ilaha illallah. Ia ko sikiri na turuwe Allah. Ia ko sikiri na rahasia itu hu. Jadi ia maka dia tu pandrita ia tu sikiri andre. Ia watak kalewe tu andre na la ilaha illallah. Ia to situ nyawa Allah. Maka dia te qalbun. Atih.
Ia memang tutu ati, ia nama repa mo natapu Allah, 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 ina tetap tenangi. Namo meki matin ro yaro tabaca ro wadisa Allah 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 ya ko tulle pasi sumpungi mataru ya tu ya ko matin ro ki masikri mataru ya tu ya ko pesat dingi matu mandari tu tadapi Allah dari tadapi ya tu ta coba memalkan itu si sambungnya tu iya na tu na amalkan alena panguluta Abu Bakar jadi Abu Bakar tu ko matin ro ya na mangerro makadani Allah berarti matin ro itu jadi maka dia nakadana Allah Allah ya matin ro ni yo pidi mangerro mi jadi itu amalan, amalan insyaallah mamadai ya rotala. Kemudian ajat salaiwi lakad ja'akum ajat salaiwi. Itu lakad ja'akum. Termasuk sampai sunat subuh tepat tertib ni ro alam nasrah sibak alam tara kaifa alam nasrah kul ya ayyuhal kafirun napa alam tara kaifa dengan liila fi quraisyin. Napa surah al-ikhlas katalu tepat nanungan ni ro makanja tu yang ni ko dia tulis malaman nang tapi ni alam nasara dengan alam tara kaifa jadi itu untuk supaya Pak Bura leka Pak Bura pedi leka Pak Bura pedi utu dia kan nete penyakit tulang insyaallah itu alam nasara dengan alam tara kaifa makanya tu Pak Bura itu dena ya to dena ya mi robawa dena ya robama kada Pak Bura tu tania ternyata maka dena mau wijawijannya tu dia tu na pakai termasuk anak-anak kita itu tidak akan miskin yang mengamalkan itu. Anaknya itu dijamin. Yo pomi di anak tasabaran ni. Kemudian alam nasra dengan liila fi quraisyin itu kan kong katau melo majasi pa aku di denaletu itu. Diselamatkan. Ko pacale gi ko may pajaba namanya ka pa mandari tu ko cid dion ron namanya ka to me monroy marjing. Itu. Marjing ko cama ini makai kami maci cama. Kay ka masih kola cama na cid dimi. Yan ro mandari tu ko itu. Jadi itu amalkan insyaallah kong kadamui kareba majatu dia naletu ko ini insyaallah barakat to situ ko alam kuliah yual kafir dengan surah al-ikhlas 3 kali pada ko to masih dekat ulawa pada rajana 5 pahalanya besar telah mana nih ina rupe makada ala ni wirid ro rakaat pertama alam nasra dengan kuliah yual kafirun ko rakaat kedua alam tara kaifa li ila fi quraisyin apa kulullahu katallu makoni ro jadi nalamanan itu itu amalan yang kita anukan. Saya kira no pangolongan ibu mamagi-magi na pabarakai ko Allah Taala. Pananungan no tak termasuk ya ro membaca Asmaul Husna ro. Namo makanya ko ya palai. Tapi tanya ya ko pahaki kibita dia nak kadatannya apala na tania pahangi apala iro ni ga iro Ar-Rahman ni ga iro Ar-Rahim ni ga iro Al-Malik. Isangi. Ya makie mega ini karena Allah itu akan datang dalam waktu silih berganti. Misalnya Pak Balu, dena tarala baluna, berarti Allah yang maha menyempitkan yang datang. Tania ar-rasakna. Iya ko tarala balu-balu mabasay tarala gagay ar-rasakna pole. Jadi aja mo noko na reko dena tarala nasaba itu wajah Allah yang kau sebut tadi. Makiro. Kita paham ya? Mangka tu termasuk alena panguluta Imam Asyatibi itu narampe engka tawita narampe Profesor Dr. Seli Jum'ah maka damagi ni suro kirida terhadap takdir pada di kongkanana salay na tapay bampa di nila da ibampa kong kaga pelanggaran iya malanggar tapameway napa nila da yo po ko malam-malam may makadadampang kade kasi watung kay lecapu-capu ni makumati itu po ng Allah Ta'ala iya ko tako na ko ujian na tako manoko-noko ko betul napa ni nalada maka di macigaw tayam mewah yo po ko makadai di manipo tu de kasi gagawaran no na capu-capu kung Allah Taala makwiro bate pahangiro yan na to nakada Allah rahmatnya lebih tinggi wallah agasana innallaha taglibu gagabi yaro rio na po Allah Taala yasin ni China ayan na to ampay makadaman lam yashkur ala namay walam yasbir ala walam yarda ala qada'i jadi po Allah Taala macailada to ko yi kong ka nakan nakilasa bu aja tak dari kejolo aja taka wi mano sih de tapaan ya tapatilawi ko po Allah Taala Allahumma anta syafi la shifauka illa anta syafi ya syafi ya naruto pa kulikuling kada po malam makasi atamo ya dampangi makoro pada kong kanana rekeng lay yale kapalagaran na che de natapalay gati do chilina natapamakan wi kasi mo pa di pa jani yo po kumewe makan mo chigote tapay dapat nila da makumati to kung Allah Taala ko atanna ito pahangiro jadi yan naro perlu ridho dengan takdir Allah saya kira yan naro pangolongan Bapak sekalian iya
begini ya. Sebenarnya ia tuh sampaja sunnah 10 Muharram itu sebenarnya untuk yang 51 kali itu dibaca surah Al-Ikhlas. Amalannya itu sebenarnya untuk ibadah 700 tahun lamanya. Hampir sama dengan 700 tahun. Dan itu diampuni dosanya. Jadi itu amalan khusus. Cuma itu kan maliwan itu. Iya, maliwan. Iya. 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 Saya kira itu Bu ya. Oh iya, betul. Desi to ngana ni pasijama, dua niat ci di sempajang. Iya, bisa ya. Masjid dengan sholat sunnah wudu bisa, dengan sholat sunnah rawatib bisa, iya bisa. Mari kita sejenak berdoa Bu insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina. Allahumma yan la yasjidhu samun an sami. Wa ya man la tughlituhul kasratul masail. Wa ya man la yatabarramu bi ilhahil ibadihil mulkin alaihi. Adzikni barda rahmatika wa karamatis jabatika. Ya Allahu nahmaduka ya ghafurun ya syakurun ya rahman ya rahim. Ya syafi asfina syifaan la yughadiru sakaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Alladhi allama ya Rabbi i'timad alaika ya Allah. Istishfatik ya Allah. Wa bihaqqi jahi indaka wa atsikil fa'sa ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah. Allahumma anta syafi isfina syifaan la yughadiru sakaman. Allahumma anta syafi isfina syifaan la yughadiru sakaman. Allahumma anta syafi isfina syifaan la yughadiru sakaman. Allahumma anta syafi wasfi mardana wasfi mardana wasfi mardana innaka anta syafi innaka anta syafi innaka anta syafi atsikil fahsya rabban nas. Allahumma ya Allah la narju siwaka wa anta rajauna ya Allah wa anna lan nahlika wa lan nahlika wa anta ma'ana wa anta rajauna ya Allah. Faj'alna ya Allah wa ahla Indonesia salimin alimin fi kulli balai dunya wal akhirah. Allahumma ya ilahana min ibadika syakirin wa min ibadika salihin was sabirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa min ibadika alladhina ya Allahumma ansaw fil ardi kahaunan wa na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya haqqu ya muqin. As'aluna ya Allah salimin. Wa min ma'afi fi kulli balai dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.